A ver, gravamos logo. Veña, home. Mira o teu compañeiro que está. Veña, gravamos. Non te preocupes, home, si é... Oye, home, Santiago, que me veía hoy, se está parecido a los años. Bueno, ahora sí, home, ay, que ansiedade. Este pato é parvo. O que eu quería era licenciarme e deu-me o depósito do título. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anécdota modesta aparte, escoitamos... Oye, home, Santiago, que me veía hoy, se está parecido a los años. Bueno, ahora sí, home, ay, que ansiedade. Este pato é parvo. O que eu quería era licenciarme e deu-me o depósito do título. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como os chamades? Miguel, Miguel? Ebrais. Bueno, gracias, Miguel. Ebrais, a mí procuraría usar calzóns da tua talla.